Ngelanga lekuqala la Ruth ayawusebenta. Wakhuluma kumaketala wathi, ungcono ngihambe ngiyowukhwimita ensimini yalo lengahle ngizuze umusa kuye. Bekade Ruth ukuthi umusa uyatholwa, uyazuzwa. Bekangathathi nje ichance, kepha bekahamba ngetiki athi umusa ngidawuthole ekuhambeni kwami. Abamnanzi emave aRuth anawomi wathi hamba ndodzakati yami. Lala lababili bavumelene ukuthi umusa uyatholakala lamhla. Kwangathi mina nawe besingaba kuleso sivumelwano lamuhla, nami ngithi kuwe hamba ndodzakati yami. Ngithi hamba ndodzana yami. Ngithi hamba mzalwane wami uzuze umusa ensimini loyokhwimita kuyo lamuhla. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Azisithole kuJona sahluko 4. Sifunze ingcenye ya verse 8 ithi lapha ngasekugcineni kungcono ngimane ngife kunekuthi ngiphile, kusho umzalwane Jona. Sekulahleke tibusiso, kulahleke umthundi lobeka uphuwe nguNkulunkulu ngelanga linye. Wase uyahamba lo mthundi. Jona wathi kungcono ngimane ngife kunekuthi ngihlale ngingcunu ngide sibusiso. Iserious lenzaba. Singaphileli tibusiso. Singaphileli tinto letingahle tithathwe kithi. Verse 9. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJona, unalungelo lini lekuthukuthelela lo mhlafutho? Yena-ke wathi, ngenda kahle kuthi ngithukuthele. Ngithukuthele kuthi angife ngithi saka. Uthukuthele lo muntu lo uyambona. Kusho ukuthi letendo le uNkulunkulu lo musa la wendako uqhukuluta inkinga lanayo Jona. Inkinga yekuthukuthela engabe bekadliwe yini inkosi yami lele menda abe nebitterness lengaka Jona. Verse 10 simakathe wathi, wena uyawuhawukela umhlafutho longakawujulukeli nome longakawukhulisi, lomile ebusuku bunye waphindze wafe ebusuku lobulandzelako. Pho mine bengingete ngiyihawukele yini iNiniva? Jona songacethela lelo verse laka 11. Jona uhleti ethendeni emalanga lang40, uhleti kabuhlungu, uhleti ugadze kufa, kubhujiswa kwebantu lasebaphendukile. Kuhlala kabuhlungu lokho. Lokuhlalela nje ukuthi bani inkosi yami bafane balimali, bani bafane balahlekelwe ngumsebenzi ngoba bakuphethe kabi, noma ngoba ubabona ngathi bathi hlophoyi bangalaleli. Kuhlala kabuhlungu. Lithende lakhe la40 emalanga lisho ukuthi yonke into lesitendela yona yesikhashana. Wahlala kuleli thende Jona agatse ukuthi lelivi lakhe uNkulunkulu utalenda. Utawukhumbula phela uNkulunkulu logatse elivi lakhe ukuthi liyendeka, hayi thine nawe mase sikhulumile sashumayela kumele bese siyakhululeka sibachawule nekubachawula labo bantu. Noma ngabe besiphatshela lulaka loluvuthako lwaNkulunkulu, akusiko kwethu kubabona sebavutha. Yekelela umphumela wemlayeto uyekelele kuNkulunkulu ngale kwalokuthi abane stress. Nangijona uthukuthele uyabilelana, utshela uNkulunkulu emehlweni uthi ngenda kahle kuthukuthela, uthi ngithukuthele futhi ukuthi angife ngithi saka. Maye uNkulunkulu muhle ngoba ukhuluma kumuntu lomphathele lokuphila, utshela yena emehlweni. Kepha uNkulunkulu wawenda umusa kuJona. Naleli qiniso sihlobo sami lekumele singalikhohlwa. Umusa waNkulunkulu wenele lalabangakholwa, labethelela uNkulunkulu, futhi wenele nebazalwane labakholwako labamthelelako uNkulunkulu.
kungathi uNkulunkulu bekangakhanza simlalela phela kangcono kunalabo labangakholwa. Amen.